Бишкек кабар эми кайрадан сиздерге немец унааларды көрсөтүүнү улантат. Бүгүн 28 июнь 2020 жыл вторник Бишкек Рио Муна базары. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Мына биринчи жакшы абалда Мерс Сечка ак түстүү. Жылы 2007, объем 2.5. Коробка автомат, расход 7.9, басы $7200, номери 558 07 06 06. Mazda 6, жылы 2009, 165 пробег, объем 2 механика, свежий перегон, расход 106 GT, басы $7400 екен. Номері 550 97 79 77. Honda CR-V Leviru көк түсті. Жылы 2001, объем 2 автомат. Ходовкасы бары жасалған, жасай тұрған жері жоқ деген майнды жазып тұр. Жылы тағы бір жалап кетелі 2001, басы $6400, номері 709 33 57 58. Toyota Avensis, жылы 2003, объем 1.8 VVT, коробка автомат, басы $5300, номері 704 85 69 90. Volkswagen Golf 6, жылы 2009, объем 1.4 бензин, коробка механика, расход 5.7, европеец, полная комплектация, басы $6500, номері 550 16 79 69. Mazda 6, жылы 2008, 187 пробег, 2 объем дизель, коробка механика, расход 105 GT, басы $7900, номері 505 35 65 60. Mercedes 221 Long көрсетеміз. Жылы 2006, объем 5.5, пушка. Пробег оригинал, коробка автомат, басы $8500, номері 0507 750 777 деген номерде тұрады. Renault Symbol автоунасы, седан. 90 000 пробег, жылы 2005, объем 1.4, кондиционер бар, коробкасы механика, басы $3500, номері 550
336, 335. Цена сколько окончательно? 3300. Басы $3300 окончательный басы. Hyundai Avante 80 000 пробег, жылы 2010, объем 1.6 автомат, расход 7.9, басы 6,5, номері 0726 06 04. Range Rover жол таңдамасы автоунасы жылы 2007, объем 4.2 автомат, $11.200, номері 0522 722. Никлзон Мерс срочно сатылады, Millennium жылы 99, автомат, объем 3.2, газ, бензин, басы $5500, номері 779 84 84 94. Салоны. $211 Мерс жылы 2002, объем 5 автомат, японец, газ, бензин, басы азыр бірінші номер айтып кетелі 078 62 64 69. Басы $7200. Қара түсті Дағабер 211, жылы 2002-2003, коробка автомат, объем 2.6, расход 10-12, басы $7100, номері 702 40 40 20 деген номерде. Mazda Primesi жылы 2002, объем 1.8, басы $4900, Қырғызстанда жүрген емес, без пробектед, номері 999 47 02 22. Mazda 5 минивенді көрсетеміз, Levy Rule, пробег 270, жылы 2008, объем 2.3, автомат, расход 911, басы $6700, номері 0717 28 18. Mercedes S430, японец, жылы 2004, объем 4.3, коробка автомат, 500 ступка, басы $8200, номері 705 54 11 11. Kia Picanto автоунасы 164 пробег, жылы 2010, объем 1, механика, $3650, номері 555 00 55 08.
Болуш қанша алады? Болушу $3500 болады деді.